Jorge Njoko wozela hlala hawu lala nini ngifuna ngazi lento le uthi ama signs and symptoms omuntu oseshawe impilo iyo awuqala kwawo umuntu uhambe ekhuluma ngamagama abantu yabona nje once washawa impilo wangaba busy ngalutho empilweni into yokuqala efika kuwena ukuhambe ukhuluma ngamagama abantu yangizwa njo mfowethu bakhuluma kabi bafowethu ingane unjoko bafowethu unjoko if engalingani nami engena u32 years mhlambe mdala ngonyaka or mncane ngonyaka kimi unjoko ingane leya bafowethu ngiciwa ilamakhehla ahambe ekhuluma ngonjoko bafowethu umuntu okumele ngabe ukhuluma ngonjoko umdumazi kuphela imbangi yakhe emculweni abanye abathula umsindo abanye bafanele ingathi bese nihlulwa impilo nina bese nihlulwa impilo unjoko angeke ngikhiphe igama lamuntu ngoba amagama abantu manje asayabophisa niyazazi namaxhegu enihambe nikhuluma ngegama likanjoko ingane unjoko unomndeni unjoko wodla umndeni wakhe unjoko uneyingane unjoko usela unjoko unentombi noma unengoduso unjoko edinga le mali enithela inhlabathi nina zinjanini kusura namhlanje nje phumani kunjoko hey phumani kunjoko akusiye untanga yenu unjoko akusiye untanga yenu unjoko mina unjoko wayiprova ke mthe kwazi ukucula ngealbum yakhe ayikhiphe ngo2021 uma ngaphosisi I think ayithi iyashi nembongolo wayiprova lo mfana ukuthi kimi yakwazi ukucula bafowethu akekho ongazi ukuthi njengamanje umculo uhamba namatemu aleso sikhathi leso ke unjoko uyacula ingane yabantu bafowethu akekho ongazi ukuthi igama ethi iqanda le Goodman into leyo edumile leyo ke bafowethu yenza ingoma ingane kuneyiphuphu ehamba igxizana ingane phumani enganeni ayiculeli nini ingane icwela abantu yini lehlula impilo nezinjanini nawe njoko lalawe njoko akobe bogcina izolo ukuphendula amavidiyo angasile uphendula izinto ezishawe impilo semncane lapha ngihamba uphendula namakhehla ashawe impilo waphinda njoko waphendula umuntu ngeswa ngizokufonela ngithuke njoko don't you dare and never again uhambe uphendula nabantu abashawe impilo ngoba nawe uzokushaya impilo ula mfana wami siyakuthanda bhuti wami sizokweseka futhi every time we are behind you shiya iwengu nexhwanxhwang lezi ekhonkotha emva kwakho they are not we level yakho mfana wami leave them alone abona shiya lezi dwanya mpuphu lezi mfana wami ushaya umculo wena uphume nje kubona ungabanaka uzibokwenza ukuthi lose ifocus I hope they understand and they know themselves and hence therefore school out.